Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Muay Association of Meghalaya, Sien kan sepelong ya kelempung ilakai kebelatip kum ke third MBAI India National Muay Boran Championship 2017. Ya ke baon sepelong nadu ke ar, hadu ke santerik unai wing mentau snam. Ha multi indoor stadium jang ke Sport Authority of India Sport Training Center kebaran haskol ba ni hu Shillong. Kani kelempung kelong ke Nyngkong ban pelong hakani kenong ba Shillong. Batang hapo asisnam nadu belaseng ya ke Muay Association of Meghalaya. Haba yakran bagi nong pathai kubor henne kasingi ka handru trek menta ubnai risau ha Shillong Press Club. U Finance Secretary jongane kaseng uba lari P Wardri. Ulai thu banakalyang kasenjok kalak milinti ban wan yasim menta hadu nrus pa ngot kino ilakai na ki arpau tuli ki Jylla ba pero jongkari. Nalor ke Jylla Meghalaya ki we ki Jylla ki ba khampau ba hakani ki Jylla kai ki kintop ya ka Rajasthan, Tripura bat ke Kerala ki balatikanaro ban wan yasim menta hakani ki Lumpung. Kajinglot na kabantaban pelong ikini kelempong kan kot kumba sau punreu lak tingka AA. Bat ban pelong ikini kelempong kabajab kani kaseng kadon kamru ya kajing kersan jongko sarkar kumjo na ki company beper bat kumjo na ki riushiman. Bagi lawan pun ki medal munde tam hari India handai wada ka partai bor kowe hanya akan beper kam kamar bele martial arts. Tingin du jikaben du ba kali ke kai kebalatik kum king of martial arts but arts of eight games. Kali kecil kami hai kali kebar program kita normalnya kali kau ini kecil kai kebar kino ini kai UFC kam tam buat kali Brazilian Jiu-Jitsu kikam shifting ya kiburu kibaran ya kali style Muay mana boleh bah kile ban perkeluaran itu kino ini persia kini kiklan bah wong art sampai limbs buat kila ban apply ki teknik kibur khai dah kejat dah ti dah tembut dah clear buat kalau kamu mahu bentuk begini kai. Tiga ni Jylla kai belasan tentang ni pun. Meghalaya, buat ni iba dan hakim ki aslam, hakim ki arti Jylla kai. Kami Meghalaya lalak berdoa medal, habro arti Jylla kai. Buat hari ni Jylla kai, nilai iba ki kithir bila pau bah, buat umde tadi senran. Buat kini ki lawarak nu yang enam berburung, yang Jylla kejungi, buat yang India yang berkawin, buat ngimpau kuat, buat kalian, buat hari ni Jylla jungi ru. Kada Jylla kai Muay lu kada di kebentar kan kamjam wala hapo sistem ngala bagi ini so wala keberan ni nak ada sarkar yang ini jadi nak yang ki yang persiap lu kada kita update ke kan nak du tolong download bagi dia mesti tak sarkar ide mesti lu buat nak yang persiap lu bagi contribute nak ambil skim jongki nak yang skim jongki nak yang skim jongki Pencukuno akan yang surga bakal dibenlihat untuk berkat kamu kepada Allah. Lelaki kita berkata mutar. Sipo hajar we beri wai dong tulang. Sahaja dari san sipo hajar berisi wai we lalu seolah kita ini kendailah. Pada we pi wai silap dari Allah dong tulang. Kini itu Jylla Meghalaya berorang medal buntuli yang Jylla kami selas dan orang national championship Malaysia.